오, 참아 좀 드실래? 또 들은 얘기, 니 누구 그러려나? 가서 얘기, promise 시원하시면 돼. 댄스 빼먹기 fight 차상에 둥길러서 야치. 가서 니 promise 시원하시다. 댄스 빼먹기 fight 차상 얘기, 근술라 뜬되게 덮치지않는 상황 혼디. 안 참으로 도움이라고 예. 참으로 시가로 스테디움 나랑 아주 펴봐. 미 겹겨 칭에 가줄래샤. 아주 펴봐 가줄래샤. 근수 시기를 왔다. Ladies and gentlemen, we move on to the next bout of the night. Give it up for Tenzin! Pema! Tenzin Pema leso. Mazu Pema representing Mora, one quarter Pama Jure. Ye Kondo, Shuba Shesuminde, Mora one Palmer Kajana, the Mola Dio color disadvantage Karulana, weight disadvantage Jure. Ani morangi opponent jira moran di wait ta chayo marwa ani moran le wait this manga kije tanda jingal le gorra yimbe ne morangi di fight depend on machine min the fight jingi yin lawa samgi mora pamo rele ne lasare tamuj rele mo tamuj ta nalo sia lo that sit there mazo bevasa border sit dal there siji ghante dura mazo bebe gelder de 타링은 상발라 아니 파이트 도총 레와요 아니 디 니게 가장 니게 칼로라 탐자 샤와 시송면데다 마란라 두스 차장 라소 풀 파이트 차장 라소 So for Tenzin, she was in the wrong place at the wrong time. But I promise you, she's learned her lessons from that. 오 스포터 더 와게 I saw that fight. It was the aggression of Muja. 와 들어 But she will not take 와우 it again. And 네 when she gets her chance to take on 와우 why she belongs on this amazing fight card. 군속이 कैमरा 양세 땡도 봐라 아주 और इनको हमने लोकल सर्किट में काफी फाइट करते हुए देखा है इनका जो प्रो रिकॉर्ड future champ Tenzin and 2 losses and tonight maybe she's here trying to improve. Let's look at her keys to victory. She's got excellent punch kick combos. keys to victory punch kick combos fight at kicking range let's say attack the body के दिन tactic संग लब के दो आया दिरो The first thing that flew off the page in her last fight was that she got overwhelmed by the aggression. And I'm sure her opponent has seen that tape. And because Tenzin saw the aggression and she had no answer to it. And I'm sure she's worked out the kinks herself. She's going to look to keep her range, keep her distance. A lot of fighters don't realize that a feeling out process is very, very important. We saw that in the previous fight with Avinder Fish and Ozukum. That first round was a very good feeling out process which led to that second round knockout. I think this fight, the longer it goes, it might be in the favor of Pema. दिरो Pema तब मोगे opponent दिल्ली की रे stadium कंटे loud दंगा जो पेपर दिसो wow humongous support man थागरा अर्धा गजो पेपर संग चिकड़ी चीज़ में दे निमा चिक मुने और यार लिगरदा मरप्पे गाँव चुसिया गजो पेपर सपोर्टर दिने मंगबुची में दे पेमा की ठंडो में दे पाला जब जो चोट तो जम की मुने कोरा emotional चीज़ हुआ इनको हमने अने मावंबा में दे तेज़ी पेमा चैंपियन चाहिए रे दिन ये की MFN women's खतु लाचो इरा start किया था. She was one of the first fighters to fight at MFN in the WMMA. You know, that is such an honor. First and foremost, I'd just like to say thank you. इशिका टिटे Promote a women's division. तद दे गजो दे supporter द डाले पेपे गिल्डर दे तो दो अच्छे For women's MMA, when no other organization in the world. मशीन पर डूबने दो And then came, of course, Super Fight League that brought in a women's Yeah. division that gave rise to stars like Asha Roka. 배 약보다 운내 거랑 아주 야간에 톱다운다 라운드 차상 유대민데 열달 키 줘도 돼 시다 스포터 시다 안 근저 원심부터 그러니 해지 아니 동생이 여기야 근저 디나라 근저 통화에 나면데 왈치 연결을 정아 대여라는데 बहुत ही
inspiring or motivating personality. पे दिछे जो ngada de tanda TV na ta de na ngarang goosebump के छिमिंदे अनि yeah excited ngai rewatch gi da ngai fight de ta sai ro yim bai ta full fight de good ya tanda bu de ya ani thari khunzu gi lu sharo ani thada song za ani nge jing dong sing mang bu jil da digi khalor da gyulam de inde medium de ani ta khak bu chago ro thada song za ngal gyulam de yode ani nge gi gyu che ani nge gi YouTube gi gyulam na lu de che ro ani di gyune ani kin sam ma thong ro wa de nge mi gi de ne ken nge lu wi ro knows her opponent has been so the samlo to chuna Tenzin de and Tenzin Pema khande jing so Tenzin Pema la tang zu gi khalor da ta dro lopse ta jing la khewa inde mangbu yu gi ngo zo peba na da ngo zo jing ne le gi ro thanda bu de ya ne khewa gyak ze yu gi khorang zo ta su khalor da samshe ro na Tenzin Pema ji fight ta chemin de Tenzin Pema short re kin zo ha go ra fight short re da ya game la top short yu ro ani fight short dang de khande short go do kin zo se che ani mola khalor da go jing la bet expert yu ngen mangbu ro zo peba na yo khorang zo ngone tis ya bit sinju ji mola te do na ning jo mora khesa re ro won de ge chidan mora ngone or hal level re sha fighter hal level re sha lagba din zo deu do to zo de mora ground game de tis che wo sir lo ni sagu ani height gyada ngap chung ngap gear ra centimeter la orda weight de ship dun da de ship ge de kilo 6 kheba du da kilo 6 kheba yo sure sir kin sam kilo 6 la na khai mare thingi yu ya on de kilo 6 la na pound na china da yo du sir Her weight, 47.90 kilograms. Representing Himachal Pradesh, give it up for Tenzin. representing Tibet baby Tibet woo And her opponent fighting out of the red corner. She weighs in at 48.8 kilograms. Representing Gujarat. Make some noise. mo Gujarat ne ro fighter lo sum song re sha Tenzin Pema le lo thuk game ba re sha let's see ro the ngo zo people support da wow As the action begins, the referee for the fight, Ranjit. अन्य कोरंगी दिछि रे दा देल थमजा शॉट में दे फाइट संग में जिंगी इंडे इंडे छिगी लेन यो दे दे टच ग्लव्स ले दा ग्लव्स टच छे दे दा खुशब की ताकसें स्टों करदा और हम हैं तैयार तंग अजु ठडी यो दा फाइट most anticipating fight is here baby अजु फेमी छे रो अनि फ्युचर ल मरा दा इंडे इंडे जिंग छे में दे मिंग याक बो सा छे में दे UFC ल थोय गे ngara जो रेओ यो लेमा थो दे खरगु जो मारे हुंद लाई तेजे पेमा या ngजो पेपर रिप्रेजेंटेशन ले और थंदा हिमाचल प्रदेश ले में दे more women on the card, but thanks to Krishna, चिकबर दा यागर दा ngजो पेबा the card is a spectacular card. क्या जो लुंगबा निबरो You know, we saw the media congratulating all the ladies in attendance, including fight the promoters, Aisha. here we go whoa shizo पेमा की किक शिजो whoa nice oh yeah grapple बहुत ही अच्छी Yeah. round की शुरुआत. Nice. Only ladies Exchange को है कुछ ही दो. इस fight को Yeah. जल्द से जल्द खत्म mo ji di pimu din tis tharna yo mo super ringa do tis de come on man this such the penya ga jor da wall de sana min whoa nice और mount hip पे push dominate कर रही है, कोशिश कर रही है कि mount से ground and pound किया जाए. ishiga ya the ground and pound che gi tabji che ne success chamas thanda ba de ya pema mora struggle che de cha thanda ground gala for some sort of submission from this position. ani wa de pe dior da khalo kale hak bol ora pe phusu dok bol ro su ganji denge thung ma dis sa che de pema gi sa che de thanda de wow nice ya ground game yak bu da pema ngai kharu ko nice Back into mount again. de बहुत ही अच्छा punch. hammer fish shark pema ge nice pema da yalo oh pe oh nice yes ke shoot da pizam pema ge de oh nice kick ya nice kick to the party कर रही है इशिका यहाँ पे. de और कोशिश oh Arjun nice pema is not going Shit. to the next round. This is what I feel. You know, these ladies
Yeah, nice. Mune kora war zingidu da. Pema yakpo zingidu. Pema yo yakpo zingidu de. Whoa, take down, baby. Pema lakpan this calm down. On this. Press tagara. Yeah. Ground and pound in the ground and pound. Well, it seems that the Mars is in better Pema this really in the. Yes. Tenzin Pema trying to dominate. Yeah, nice. Tagara Pema. Lago male, lago right de male. Lago right tagara gojunde. Gojunde. Yeah, mota the country cheating sido. Pajo the Ishigale the cheating sid there. Gloves in the chicho mario, the cheating illegal re. Cheating sister. Nice Pema. Pema the cheating sido. Ah, Tadi pay nyanga jugo leso Pema mara the red naked chalk gaji. Pema di thare thabji chi shue mare. Nice. Pema thare thabji. Oh, tadi tight thong. Pema share the mushu sama dil tang. Pema laba ko. Laba ne thare thabji. Oh, Pema nice. Thagara. Pema laba focus. Shue focus machi Pema. Nice. Oh. Pema laba ne thar dishana so race. Oh shit. Red naked chocolate the kanam pe dukjar nyanga jo re hunde. Pema dinde mare nice. Pema shue mare tanda shue mare laba ne thar da Pema la. Pema di laba shorna mogi laba ne nice. Pema pe smart zingudu munogura. Yes. Tane di wata kangba di guard ne thare thaji chi lakpan tharna ta de mogi pe tight di yo tight hongta de ta di da yo thambu ji nice Pema yo Pema oh tap chise Pema tap chima so ya tap chise what the hell Pema tap chise ma tap chigi thong ma ja That she was forced to tap sometimes. Pema tap gur chima so ya zuma do tap chise ma tap chigi thong ma sa nice Pema To confirm ta di khare ge mo sure ma so ya transitioning perfectly towards tap chise ko replay to the come on man ma tap chigi thong ma so kunso Pema pe ak jing so simshu ma cha the ground game la हो चुका है. Referee Ranjit called a stop to this bout khachini in round number 1. We've got the winner, Ishika Tite, via come on man she pulled a rear naked choke. kho tap khojis she got her right hand underneath. ale tap chido ale ma tap thong ma so That hand was not locked. She had enough. Pema yo abu jingso tanda kyora yarge dyo yo mobile hasro Pema simshu ma charwa ani gym na la unne kora kyora kale abu gyab de chena minde nima chik UFC champion chegre MFN champion the cha guaranteed ro UFC champion chegre hond la yin da geldar ginelle so che Pema ngazu tamo Pema kyora shpam ma so nyegi migla da kyora shor ma so ro ani kyora tactical error this has ro it's easier said than done but kyora in the training yapo chena kyo lesser ya kyo training yapo chena ani kyora main ro gegen yapo ten to ge tapchi chiro chi mod la yin Round 1, declaring the winner, submission by the rear naked choke Ishika Tete inde dure an ngozu fight sama kinzu draw chung re thing do ani khali re target stop ge aja digi Pema la pe gyabyo apchis las rang na orang aran so pe gas ro ani ta de Pema geldar khich wow proud moment Pema kyo top sa on sang madam top ro ani fight pe apu jing so kyora 3 years, and that's a kyo ya lesser the training apu chena min de kyo back kora gang la lesser re hund la yin ani ngozu pyoba tangi chasang ge las ro Pema yo apu jing so unne kora 통서 근데 통역을 간대 하고 증소 ground logistic ditches 미셰 셴바민데 and your father is right here. standing point of view la da Pema nyombar is stand up gal da nyombar is ro
아니 인데 도래 다 뒷다선이요 가지고 피부자와 로스 레저다 계셔죠 언들을 욕다래래 아유 I just couldn't lose this because I had my father with me today, and it was the first time in my entire career. 뭐야 무슨 시가야 무슨 스마트 증소 당연히 배마 교랑이 뭘 흘리신 쇼트한 도에서 이번에 가야 뭐 디처스 텔라 차다스 레저 근데 가야 말데 용거다 근데 루 가로 쇼르근에 교랑 장 레저 근데다 교톱 예면나 장 레저 근데다 그 장을 다려요 교로 톱다 마서 이번에 그 찍신다 교로요 근데 레인 뱀라 고자네 대로치요 아는 어저 뱀이 상마 아주 뱀이상마야 proud야 결로 proud요래 아니 fight 할레비 도침부 중소 당나시 미상말라 도침부 중요를 튕기도 아니 야 MFN 기 속바 상말라 닝다고 두지세 베게 신경이나 두지치 아니 칼레래 야 니도 다가자미 상말로 체링 바바이 로야 Great fight. We had another quick finish. This time in the first round, 2 finishes, 2 fights so far. But